Leka tubahisyeho amakuru ombwijire. Minister w'ebyemirimo Esther Anyakunda Vinia yashaba abakazi okwebembera ehuru yo kurwanisa obutabanguko obumaka. Ebi yabugambo byabakurire okujaguza omukoro gw'abakazi aha mbuga ezambara City North. Mukoro kujaguza ekiro ky'abakazi aho muri Mbara, Minisita w'ebyemirimo Esther Anyakunda yashaba abakazi okwebembera mu ehuru ey'okurwanisa obutabanguko bw'omumaka. When we were young, we used to walk for distances to go to school. For me, I used to walk for 5 kilometers one way, another 5 kilometers back. That means I used to walk for 10 kilometers to go to school. But my father bought me a bicycle and he used to take me every morning. Right now, do our children walk with a kilometer to school? Ahabwo kuba baba batamworire umwana nakura ry'ikitega hati twina abashija bakutina bakaza ahabwenci ishetara mwore kiro kubategekeka hata abashija mwenda ngo mushango nitwe mugututeho. Minister Esther hona yashaba abakazi abo kwehara sente za kafuna ezirugirireho binje bizubu. To sell your land title, the only land that your father left for you when he died, and then a money lender is coming to tell you, give me a land title as a mortgage. And then tomorrow they take this land title. Who are you going? Where are you going to leave the children? And yet your father left you on that land so that you can be there with your children. Now you're expecting money lenders taking all the property. Twakwata amagara g'abantu tukagakiza omuntu yaba ina amagara marungi nkibanje kimanyisa n'ebindi nibija kurataho. Omukoro gu gwabaho n'okurundana sente zo kugura CT scan okwera abakazi abari kuzarrahirwa ruryambara Health Center ya Kana aha bwa TV West eriizooba. President Yoweri Museveni ashabira abebembezi omu mahanga aga Africa okwinegeza enjiri y'obumwe kandi yabashaba kwehara eby'obutegeki ebyokubaganisamo abantu omu madini n'enganda. President Museveni habire nagambira abakuru b'amahe kurwo muri Ghana Armed Forces Command and Staff College Senior Course 46 ahari State House Entebbe. Now the President arugambaho n'amahe okurwo mu Ghana Armed Forces Command na Staff College Senior Course 46 ahari State House Entebbe nagirange by'obutegeji by'enganda n'edini n'ekimuha bintu bukuru ebyabire bigarize nyuma ebyentunguko mu mahanga ga Africa omu myaka y'enyuma. The initial problem we faced was the politics of identity. The politics of identity. Some people, actually most of the political leaders thought that politics should be for identity groups, tribes, religion, gender chauvinism, the three. I'm here to accompany the visiting delegation from the Fraternal African State of Ghana, Your Excellency, and specifically from the Ghana Senior Staff and Command College, who are here on a study tour under the theme Climate Change, Environment Security and Development as a requirement for the fulfillment of their training program, Your Excellency. Abari omu ihanga okurambura okukushoma ningashi study tour okoresherire habi y'obuhangwa n'empinuka y'obwire ebyokwerinda hamwe n'entunguka. But for us, we came on the scene in the 1960s, and when we came, we found that politics of identity, religion, like Abubakar Tafawa Balewa for the northern region of Nigeria, Hausa Fulani, Muslim, Christian. Then you had Namudi Azikiwe, Igbo.
then you had Awolowo, Yoruba. Even here, it was the same story. You had a party for Catholics, a party for Protestants, a party for one of the tribes, the Baganda. So when we came, we analyzed this and said, what is the historical mission? What is the historical mission? President Museveni agambiriye bakuru b'amahaba ngo entunguka y'amahanga n'abantu nebo haba hari nkwatanisa omu bantu bona. On all that time, evolution of the human being, but also of society. So the prosperity, so we said, what is the mission of leaders, political, even professional like you? What is their mission that is useful? Because you can have wrong missions and the right missions. Nagira ngo byafaayo nibyoreka ngo emyaka y'abantu batira mu by'obutegetsi bw'Enganda n'amadini tariho kihango kibatungiremu. Ubwo abashabira kwebembeza okutoya ebigendererwa bina bya NRM ebirimu patriotism, pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy kandi ekintu kiza kwinjiza entunguka ya Afrika. Gashakwa Abdukarim Sengendo. Webade Abdukarim Sengendo. Archbishop w'Ekereziya Nkuru ya Kampala Paul Semogerere yashaba abanya-Uganda bona okongera okurinda obusinge nk'omuringo gumwe ogwo kwikirizamu obutumwa obushomerwe Papa Omusya oronzi rw'izooba eryanyomwebazyo. Ebi yabgambo byabayibembire misa eyokushabira Papa Omusya ahamwe n'okumukurisya okuhika ha buhanguzi obwa Kereziya erubaga ekiro eky'erizooba. Kubire kuryo kushemererwa aha bakristo ekiro kya nyamwabazyo bwanyuma yo kutunga amakuru ga Papa Omusya yarondwa omukweherera kwa bakardinali 103 okuba maziremu ebiro bibiri. Ahabwe nshongeji Diocese Nkuru ya Kampala yatebekanisa okushaba okwahamwe okwayetebemu abantu batari bamwe na bamwe. Omukuburira kwe Archbishop Paul Semogerere yabanza yasima abanyamakuru abo kuhereza amakuru go kuhinguza Papa Omusya omubwiri. N'entegeka ey'okufuna Papa omujja njagala okwebaza abamawulire bano bannamawulire omulimu gwe baakola naddala wano mu Uganda ogw'okututegeeza ebigenda mu maaso. Ate nga babikola mu mutima ogutanyomberera naye omutima ogw'okwagala twategeere obukulu bwa Paapa mu Ekereziya n'omugaso gwe ate n'okwagala kutumwagalamu nga bannayuganda. Archbishop nabanyuma yayebaza abantu bona abasasire Ekereziya akokurugwaho wabira Papa Francis owafiire n'okutunga Papa Omusya. Ate nga budde bwakyamisana bumpadde amaanyi nti mwagala kitaffe Papa, mwagala n'Ekereziya. Ate nkakasa si wano wokka wetwebaza buli diocese, buli mukatoliki gyali, buli bishop tuli mu budde bwa kwebaza Katonda olw'ekirabo kya Papa. Era misa si yeesoose era si yeesembye, bijja kwongera mu maaso okwebaza Katonda. Neebaza mmwe mwenna abaatusaasira nga Papa afudde, Papa Francis. Abatuweereza obubaka baali bangi. Semogerere yayongera yashaba abantu bona okukiiriza enshonga ey'okuuma obusinge mu nsi yonna ng'oku Papa Omusya leewo okwakigambire. Twagambaho n'abantu abahika omu kushaba okwo.
araganisa kugira ngo tuza kushabira papa wito musya nangwa na papa wito afire nawe ntugumane tumushabira kugira ngo ahumure omubusinge n'olwekyo tumusabira asobole okwanganga embere naddala mu mulembe guno nga bavubuka ebibasika bingi n'obudde okutegeera ebibeetoolodde nga butono. Gasha kwa Jimmy Muhumuza. Webere Jimmy Muhumuza omuri Kampala. Ekereziyo y'omunsi yoona etunjire papa omusya kandi orikumanya nka papa Leo 14 ojire omu bigyere ebya papa Francis owafiire 2021 okwakana omwaka 2025. Nka TV West wakuretera ebyafaayo bya papa torinwe okugira ngu oyonjere kumanya ebiri kumukwataho. Aiden bataringaya n'uwaina amakuraga. Congratulations. All the best to you. Okutorana kw'orukwera papa Leo 14 papa wa 2007 owekereziya enkatolika omunsi yonna kubiire okutangaza abo kugira ngu niwe papa w'okubanza okuruga omu ihanga rya Amerika omu byafaayo by'ekereziya okwihebaho. Papa Leo 14 amazina g'egenzarwa ne Robert Francis Prevost owabiikiriza bakubize rya Father Bob abo kuna abantu akazarwa 2014 by'okwezi kwa mwenda omwaka gwa 1955 aine emyaka 69 y'obukuru akazarwa omu kyanga kya Illinois omuri Chicago omu ihanga rya United States of America. Nyina akaba ari Mildred Agnes Martinez owafiire omu kwamukaga omwaka gwa 1909 kandi ishe akaba namanywa nka Louis Marius Prevost owarwanireho orutaro rw'ensi yoona rwa kabiri kandi nawe akija yafa omu 11 omwaka gwa 1997. Cardinal Prevost akakurra omu kayedini munonga yashoma yatunga degree ye y'okubanza omu by'okubara ari Villanova University omu mwaka gwa 1977 yeija yayongerayo yashoma degree ya kabiri ey'ebyedini eyi yatungire omu mwaka gwa 1978 ay'itendekero ry'abanyadini omuri Chicago eri barikweta Catholic Theological Union kandi nabwe yagumizamu yashoma za degree ezindi ez'amateeka g'ekereziya kyete Canon Law ahari Pontifical University ey'omuhikirire Thomas omu kibuga Roma. Ogu akija yatahibwa omu kigombe ky'omuhikirire Agustino kandi ebyafaayo nibyoreka ngu niwe yaba papa w'okubanza okuruga omu kigombe eki. Ebyobutumwa bwe n'obwebembezi okuruga omu mwaka gwa 1995 okuhisya 1998 Robert Francis Prevost akakora emyogo etari emwe n'emwe omu ihanga rya Peru erimu okwebembera amakereziya okutendeka abanyadini kandi akebemberaho n'amatendekero mingi agarikutendeka abasaseredoti. Ogu akija yagaruka omu ihanga rya Amerika omu mwaka gwa 1999 bwanyuma y'okutoranwa kukurra ekigombe ky'omuhikirire Agustino omuri Chicago omwogo ogu yakozire okuhisya omu mwaka gwa 2007. Omu mwaka wa 2015 akagaruka yatuma omu ihanga rya Peru bwanyuma y'okutoranwa nka bishop wa diocese ya Chile itware ryayebembire okuhisya omu mwaka wa 2023 kandi omu butware bwe nka bishop akabaho omwezi wa kabiri wa mukuru w'orukiiko rw'abepiskopi omu ihanga omu mwaka wa 2018. Omu kwezi kw'okubanza omu mwaka wa 2023 omugenzi Papa Francisco akamutorana kwebembera orukiiko rukutorana ba bishop omunsi yonna omurimo gwatwire nakora okuhisyaho Papa Francisco aferire. Hoona nabwo aizoba rya Sunday ey'ebiro 9 by'okwezi kwa mushanju omu mwaka wa 2023 Prevost akaba ari omwe ba bishop 21 abasya aho Papa Francis yakuriza akaho bwa kadinari kandi izina rye rikashomwa aha mukoro gwakorirwa hari St Peter's Square. Oguhoona nabwo abiire ari komishona w'ebyobwebembezi aha bw'orurembo rwa Vatican ekyo rukworeka ngu Papa Francisco abiire mwinemu obwesigye omu by'obwebembezi. Bwanyuma y'okufa kwa Papa Francisco aha biro 21 by'okwezi
kwa kane umwaka ogu urukiko rwa kardinali 303 abari yansi y'imyaka 9 orumaze ibiro bibiri mu kutorana papa urumutorine nka papa musya obwato rukwebembere kiliziya nkatolika munsi yona. Cardinal Robert Francis Prevost kwahereze kutoranwa nka papa musya yatoranwa kwetwa papa Leo nuko kuba w'14 kuba papa waherukire kutorana izina rya Leo owabira ryo w'13 akebembera ku ruguma rwa 1858 okwisya 13. Twagambaho nawo mu bantu bambarara ahaje bari kutekateka hara papa musyogu banange echo nakisanyukidde nasimye Katonda nisima Yezu nisima mwoyo mutukirivu okulaba nti balonda enaku z'omwezi 7 nikigana Katonda yali ayina ensonga lwaki ebyo biro tube twineho ekihubaro twine mwihamba konka hati papa nyimwazyo okubasa kubarangirirwe twena nituhura tutagasire atwire omugisha okutwendeza ebirungi omunsomu kandi okongera kutushaba ninga nawe okongera kutwereka ngo koko asanye nitwe Bikira Maria n'ekintu kikuru kandi nyo nakwembire nyina masikongo kereziya tehwireho ababire ne bajangwe kereziya neyevaho tehwireho mwenye nokushime kwangu kandi sima hangogo okushanga umazima tibekanise papa watibekanisize kandi manyangu abwarhanga Mbabazi itimza kugenda kurunjo misho mu butumwa bubo kubanza yaheza kutoranwa ashabira bicirizo kugira obusinge no kwatanisiza hamwe bimwaha binte Papa Francisco yabire naye bembeza ekirukoreka ngo Papa Francisco aho yakomere Papa Leo w'14 no haratandikire Papa Leo w'14 hona nabwo ine bingi bya rukwenda kushanisa na Papa Francisco wajiro mu bigere nko kurwanira by'ubahangwa okurambura boro n'empunji no kutayira abantu nangwa no kuhereza bikiriza abarukwetago kuherezubwa manyoyi n'abana tabura byo kurya mu nyungu. Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya. Webare Aidan Bataringaya kandi tugumiza muturu kuhisya ekereziya inkatolika ahabwe eco bahishireho reka tumereho tugaruka nagarukurataho. Agarukurataho nagakushyibwaho Move nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ebawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe. Agarukurataho RDC arajire abarire sente za Rukararwe Parish Development Model okuzugarira aho naho muri mbara eti abaye yuzurize kina aratungire sente agebyemzano empaka zemotoka eza Africa Kenya Saman Vora yayoreka omutindo murungi eriizooba. Agarukurataho gabanaga kushyibwaho Move nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ebawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo de
Kabode Super Mustairo Pia. Then you Kabode smartphone nebya kabillion. Yetungire Kabode Super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit y'emtware na netweka. Lero zindo zishashure mpora mu bicweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10. Nobasa kushashura buri wiki nari buri kwezi. Kiri hariwe. Turhamwe amashemerura gitu tigine kizivira. Amateka n'ubushunshureke nibukuratirwa. MTN nireberera Uganda Communications Commission. Werare nkomwerere n'umfaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rwene Resform insiyebero toberunji nyebiti kubyenda Penkoni Yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanyompe nkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Imbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tukizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pesi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Fins Medical University yonka omubyo kutendeka byo bushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Poto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutaire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, serving lives
choose a passion. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere kituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikorwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajyani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushaje 8 mushaje bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushaje 8 mushaje bisha twitano 009. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano bariyo bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka riyo nenyusi yo guja kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Kamwana tera cy'abantu wembaga akongeze we nako kishahe ito twe tuyo ntumye diplomate akatuka kanuzira ntanga waje tukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomate ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomate habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNBS kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Korka yumkahumura muganda makuru habarisa bente ezamateho mu district ya Kabarore n'abajirangu okukoresa amezi ageno mu kwemesente zabo cyabahwerire munonga okutungura omutindo gwente zamate George Begumisa no mwe ahabarisa barukosa artificial insemination Elias Rutugusa rekatwe yebirukira George Begumisa okurugomar district ya Kabarore no muhabarisa bente zamate abatungwira omutindo gwente zabo obwarukozesa artificial insemination kandi encourage ne yambo muri zo kutunga ente za rukwenda AI no tunga ente ine handiko the genetic the genetics ina genetics zimanyiru nyine nkuru kabaneka mwete ise nkuru kabaneka mwete omwana gwayo ukabanuka muguti ate ibintu bitkubantu wenda usange no jagurente itakwaliti ibire itakwalita isata erukwalita nkama kumyana ekero ekirungi cha AI kirengo nugwo mulingo ogutwine ninga ogwanguhi ogukushanga kufama na basa kutunga ente zorulyo kwarabe birainente erukamariti 5 abase improvinga gariti 5 abase kuzaza ente erukamariti 15 20 30 abo kubantu leta ente
kuzirabe ziriye z'amate usanga ngo nizikamwa amate mingi abo kuba ente zituru kureta hano ya ente starting ningasi irukamwa mpora yebaniye kamarata 25 nagira ngo hafamu ye ente ziri kuba nizenda kwema noshanga ziri kutemba izindi nikugambira turi nyenda kwema netembende nikugambira tatu tukundora ninyenza kwema yangu hiyo ndetere nini rundi yangu ya hotel mwa teka mwa maisa yo yonka ni kwigambira hariho zina silent hate bitanazo tuzidetectinga abo kuba negende ne tandika ahamkera na tandika kuba red so ezo zina silent hit but intoito ente nyingi ni kugambira tatu ningoza kwebo ente kweru kuba neburayo okwezi kumwe kuzara nibagireberage okwenda ngwe kazare nyina nonze kandi nyina kweru keza kuzarwa nibagihereza umuhondo byo kurya byamani mu ruhanga nibiyakozere ngo binyetse senye ndeno ekuri kugira amani ubwo umuhondo first meal nibakwita umuhondo itumurto nibakwita umuhondo nukwe that is the best meal, the first meal which you feed in the first 6 hours. Then you go feeding it for another 2-3 days. But the first meal, noreka ne yonka ne guta habwayo. Begumisa nagira ngo ente kweri kusyo bwire bwo kuzara nabagihindura habyo kurya okwenda ngo cyuhwere okuzare n'amate mingi. Ente zona zabazina amata mengi. Nashobora ngo murisa ashemerire kuronda mizi genmi agente etari kuteganisibwa burwire na ne yamate mingi. Simene enunji ne okushanga ngo ente okuzara kwayo kurukuta. Ente amatigaye ngingana mengi ente okuresistinga oburwayi how is it? It's okay. Ente nerya muno esakuri kuba nerya muno biteri kuba nerya muno etakurya bingi muno niyo nungi nayo so atokunko kuselectinga simi natutekereza ngo murisa nabasa kukozesa mizi genumi ningash AI okuzara sente z'enyama kazi bente zitwe za loko icyo kubanza nikibanza kirigira farmers preference farmer we nayenda ki icyarukura nayenda kwari kuba nayenda kuzomu kuri sente z'amate hatu tuyina mizi ninga sobusto obwente z'amate kandi yaba nayende z'enyama na nagwa mizi tugini so fame cyaro kuba nayenda cyo kituru kumukora kwako bana yenda kuri sente z'amate tumuhereza mizi ago kuzaza ente z'amate yaba nande z'enyama tumuhereza mizi ago kuzaza ente z'amate buri ente baba jine data baba ine genetic data na genetic data it is that genetic data that we have tureo jine kwenda Ekitongole kya ULAC kyehireyo okutungura omutindo gw'ebyo buriiso mu Uganda okurabira omu kuhereza abariisa embibo nungi y'ente ezikyokire kandi ezirukukamwa amate mingi. Aha TV West and Elias Rutugusa. Webere Elias Rutugusa nkomuringo gumwe ogwo kurinda ebyobuhangwa bwensi no kurwanisa ebyobutokoza bwonko omu mashomero haba National Debate Championship ya Teachers Debate Network batandikire hururu omu mashomero ga primary na senior aha rurengo rwihanga okushomesa buri muntu wena. Ishomero rya Ntare School Mbarara niryo rajwe cyera amashomero ga secondary omumpaka zo kuhajana bwa nyuma yo kusinga kigeze high school rero parent oke ya Bushenyi esingira gando kwetorera ihanga ryona omumpaka zo kuhajana za primary obwero kusinga Uganda Matters Primary School Mbarara kandaga gombi Ntare School amwe na parent oke ya Bushenyi negija kujwe cyera Uganda muri Arusha Tanzania. One of our major objectives is to take parliament of the people. It polishes our listening skills, it polishes our reading skills, it polishes our writing skills, which are core in communication. Bamumu beji ba parent oke ya primary school Bushenyi abarumurini osingire bona akatunge kirabo hamwe nabandi tugambireho nabo. I give thanks to Aisha, I give thanks to
that we can make development transform, and also how individuals can take part in solving the problem at the end. We took that trophy, but it's all because of God. Yes, we invested our energy, we worked hard, but without God, we couldn't do anything. Bamwe mu beje nibagira ngo kwaja no kuntu kwija kutungura intaranta zabo nangwa no kwego kubakuba kutura n'abantu mu nsomo Jezire twatikapotazi twatisemisi batwera konka tubase cooperating hamwe twamanya openness bitu ebula bibenda kweta twa engage ngo mu debate mbarisire na kuchimwe twabasa kusengage tournament. It's like every time, and we dedicated our holidays for this, and I'm happy that we are ready. We have imagined the second because of our hard work. I was one of the best speakers, that is why I have a lot of medals here, and thanks to Ntare School, thanks to the school administration that we made it this far. Gesha kwa Michael atwachire. Webade Michael atwachire nkomuringo gumwe ogokusya hihi obuhereza ombantu chibaya Youth Development Sacco eigwire hitajiryayo omuri Nyamtanga hamairina aharuguto olwambara isinjiro. Ababandize no kwetorora omubantu barukuba bamanyisa bingi ebwasira sakeji ahi batandikira omunsi ice n'emyanya igyetorere n'ahandi ejene bageta kibaya Sacco ne jangu yakweretera heza rungi kandi orukusangwa hihi. Edward Muhumuza o chairman body nagira ngo ahabo kugera abamemba bingi okurwa myanya egi babeno bateganisibwa munonga ahabwa branch zabe zindi kubahari habwe chetengo cy'abantu banyamutanga rere masha ashenyi atete shanzire mukwija kubasya yihe ubuhereza bigura ho branch yitwaha nyamutanga amairina uruguto za isinjiro twine ba members binji bakorwa mu Twegaiteho n'obuhereza bwa bwite bakukunda mukatwareba ngo bateganisibwa munonga ushaka mu Twegaiteho binde bwite Ogwana yongera kushoborera abantu ahabuhereza babaretire ahitajeri n'obuhereza bwo kubika sente hamwe na no kweguza utiriho na no gushoboza ukubika sente tuzibika mu miringo mingi tubike zo muntu ko muntu tweta voluntary account tubike sente za joint aro account yo kwigurana mutahi wawe tubike sente za institutions amashomero amarwaro umuntu naza kibaya Sacco ataho miliyoni imwe account tumwa bodensia manashashura buri wiki ubwo ari kutamo 2% interest rate buri kwezi twine moinde zo product bari kweta agricultural loan ejo tugihera ha 2% on reducing balance per month. Abantu abahinji bibo witu na munonga uturukorera batungukire habwe jo product ne batwara bagura amasha bongera imyariro mu ntoke zabo. Abatura bona baherera mwanyogo basimire kibaya Sacco ahabo kubesya ho buhereza burungi sima abantu bakibaya turetero buhereza mukabusya hiri bantu mu mwebare twendo banabona nakabuyo ko mutawuni zajamu zo mutawuni tawuni hariyo n'abafere bingi mbeno mukama yatuyamba mwebare kutuyamba mukaturetera Sacco hihi twashemererwa habwakibaya development Sacco okwijo mucanga kitu mazima tuyino kusima kwango munonga ahabo kubo museru yito omutube tutine mu Sacco yona twenkaba chara twendondaho kusevinga kasente kitu kechikazi kitahine konkapana ukibaya Youth Development Sacco yatusya hiho buhereza itajere rya Nyamutanga ribigwireho rukateta hamairina warga ha camp petrol station aharguto risinjiro kibaya Youth Development Sacco ekatanikaho mu mwaka gw'2020 kandi wahati bine bamemba bari kurenga mu 10 aho ibine amataji gabo ngakora norya omurti Nyamutanga hamwe na Kitagata main branch aha wa TV West Susan Chelsea. Webari Susan Charsima reka tumreho tushwinira ganda makuru agacenshwire hotarga TV West.
Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hata n'itano chenda na mwenda ananina tina events nito tuango muri burenge rw'izuba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugirenda kwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibanda omusajja ngobya lususulu nemeseza amaka gula ebizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Otweraronda pichi ndungi ezirya mulembe ziranywa mpora naryone birakanika za pichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pichi ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero Batteries omuhorosero na riti Comet Oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubara tera noti 3 23 nkaga ni 2 YMCA Comprehensive Institute is Uganda's first private chartered as a degree awarding institute that offers a variety of programs to equip the youth with skills and knowledge to succeed in their career. We offer degrees, diplomas and certificates in accountancy, business administration, decoration and events, clearing and forwarding, catering, fashion and design, cosmetology, journalism, computer science, industrial art, electrical installation and motor engineering. YMCA has also introduced a bachelor's degree program in early childhood development, plus a bachelor's of primary education and diploma in primary education. Registration is in progress at Wandegea campus and Buambo campus along Bombo Road. To apply for our ongoing April and May intake, contact the numbers on the screen. YMCA Comprehensive Institute, the first chartered private other degree awarding institute in Uganda. Kuruka yomkahumro Muganda makuru buri kwezi kwa katano Uganda neyigita amahanga gandi okujaguza okugira obwongo oburyo mu mbera nonji cheto kwezi ko kujanjaza enjiri ya mental health
eriizooba abakugu omu by'okuhuumuriza abantu abaine oburwaire bw'omutwe n'okugira ebiteekateeko by'enaku aba Ukara Mental Health Services bakwatanisize n'ebitongore ebindi batongoza okwiruka okwayetwa Mental Health Awareness Campaign Run 2025. Ekigendererwa ky'okwiruka okwayetwa Mental Health Awareness Campaign Run 2025 n'okwenda kutunga sente okuhera eminyeto n'okubashomesa oku bakubaasa kwehara oburwaire obu. So tushazire mungu proceeds zone zirarigemu ninga shi esente ninga kyona kituriho mu by'oko kwiruka tubaase kuza omu mashomero go mu western part of Uganda tweyongere kumanyisa abana baitu what mental health is. Koka ntushanga ngu abana bingi munonga they live under fear, they have panic attacks ahabwokuba omu makomu amasimu gabira amasimu abana mbareba za TV the whole day bareba horrific horrors ezo films omwana kibyama ushanga naguko omu kitanda. Abantu bagira ngo omubaro gw'abantu bingi mu Uganda biine obuzibu bw'oburwaire bw'omutwe bitu barikumanya nahabwa ekyo nibeetenga kushomesebwa. Shangire ngo obwenge bwingi nibureetwa kushanga ngo abantu omu mitwe yaabo hiine ebikubateganisa bingi aha bwenki noshanga omuntu navuga emotoka ninga navuga piki aha kugira ngo yaraga nko mukaine byamuteganisa bingi ushanga ngo kuvuga kwe kuri aha straight line. Okwiruka oku nikuza kubaho ebiro 31/12/2025 kandi okwetabamu n'okugura kiti y'emitwaro 2 zonka n'omuramo guri omu Lungereza ogwa Turning Awareness into Action. Omugandi ekitongole ekikujunanizibwa okubara omubaro gw'abantu n'ebintu byabo ekya Uganda Bureau of Statistics ninga SHIBOS kiyo ntigenda omu misho na kampini y'okubara abaana omu mashomero okuruga omu nasare mpaka aha matendekero g'ahaiguru kandi bashaba amashomero okwayo ebirukwetagisa ebihikire. Nk'ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics na Ministry of Education kitebeekanise census ya education y'amashomero eyitwetsire baseline education census. Egi census twagitandikire katandika omu kwakana omwaka ogu kuba twatandikira n'omu mashomero ga Greater Kampala Metropolitan. Ogu najanga nibaza kubara n'abashomesa abo mu mashomero ga gavumenti abakozi boona kandi n'ag'abantu buntu okumanya emiturire yabo nahi barikwetenga okwerwa. Omwana w'ishomero ntumwendaho izina rye ebire byazarirwemu sex ye n'omwojo ninga n'omushiki ihanga rye nationality n'umunya-Uganda ninga akuba still twina refugees abakushomera mu Uganda. Twagatwaza no maguru karacha omu byenyanja. Yes, umuntu wenda kumanya ebyenyanja nibyingana ki omu Uganda. Twenda kumanya abine fish ponds ninga ebidiba yaki ebidiba byenyanja. Gashoka antatukunda. Ekigendererwa Webare Anita Tukunda omwezi wa RDC ahabwa Mitoma District Umaru Muhanguzi yaragira akakiiko ka Rukararwe Parish Development Sacco kugariza abantu 258 sente z'ebituga ezibabihireho. Akakiiko karuho kona hona karagirwa kwasa hanze ebikwato baronda kandi bwanyuma y'ababire baruho okwehindiramu abashuma. Ebigambirwa aha mukoro gwo kubugana ba memba ba Sacco ya Rukararwe PDM Sacco aho kishanjiro chairman wa PDM kandi chairman wa NRM ahawe gombora ya Katengo muri Mitoma District na yaha abantu ebituga kandi no kwizuza fomu na abiya omutwaro gumwe kandi kakutandoka jejuriza torufuna na 10. Abantu bafite urubanza umutwaro bizuza fomu. Icya kabiri abayizurize fomu mukabimbe sente n'amazima n'agatumazima abantu bafitaho urubanza mwena abantu amuhire n'abantu 58 izo ni miliyoni 258 uya mwaba utarayizurize n'abantu kama 50 mwena ukatwara miliyoni 2. Omwezi wa RDC agarukire yaragira kamasho officer habwa Mitoma District okweta urukiko rwaho naho okushenya akakiiko. Abantu aba bagira ngo nakashuma n'amazima n'agatumazima nambwe nibo bambashabo nguna no kiyo kagire ki nanye nicyo kwenda mwanya dogereza PDM parisivo mugasho gwawe no kugaidinga komite konkati no shangu ni yeri yone kugaidinga
hagire cyashoba mu system bakugambira ine kuza district computer bakakihindura takubiye hine kikurema. Abatura na bachairman b'entebe zo kubanza mu rukogu baresero bwamushinja okubabihireho sente z'ebituga. Andika ni secretary w'abahingi bo mwana nyino musizogwe hayireta abatungire bona nabasaswira umutwaro go kwizuza fomu eti abayizurize kina aratungire sente. Bonke cyo busasi ni sasa kusanga abantu abatwa selectingire kusanga no batakutunga sente kandi zikatungwa abayizere hatazuba. Icyo kintu cyo kinsasize muno. Tuganiraho na Vincent Beinomugisha chairman wa PDM kandi chairman wa NRM ahabwe gombora ya Katenga orukwetomboiturwa kuba yayihere mpi haha abantu nkebituga ahashongechi kandi ebintu byo tugambire. Temwa abantu obwesije amukuba muronzire kandi umuntu areke kuba habi akijana batamwenjiri abo kubahine cyagenderire no kushisha amazina gabagenzi babo. Uri kubahabya none bayi ndabicyari. Uri kubahabya n'umuntu omubenga nupoza no asiba mukutu no kujuma bebembezi ngbarire sente za PDM asibaho kandi nuko muntu tu beneficiary. Isiere kongere ngu abantu babereza chance iri kumara. Ubwo nkavesa chairman wa PDM wa kararwe. Bana baza kumukwata because buri muntu umbanta batungire sente avagamba kino umuntu mena sente zira simu twaleta. Gasha ko Michael atwakire. Babari Michael reka tugarutse n'amakuru agebye mzana. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wanamuwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gonna MTN Momo esasudde yo akolegwa kusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuko kuwumula nga tannamalayo banankita bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalira ddala kulanga nze muwanguzi nakutonda ennooku. Dial *165*80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Ombare gw'abantu abarukwata uburwere bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nubagamba kuba bafire uburwere bwa mpox no bujanjara buti okwikandira kimwe no muntu owayerekere omanyiso no bubonero bw'uburwere bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebikozi bwo murwere ninga amezi agakorwa mu biro gwe obuno bwo bumanyiso no bubonero bwa mpox okwemba morro orhererwa ha mubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunyo okunko kubasa kwerinda uburwere bwa mpox yetantara kwikanira kimwe omubiri ahagundi no muntu okeberwe kikahambwa kuba ino uburwere bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozi bwo murwere oyino bubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orukozesa sabuni n'amezi ninga kugumana okozesa sanitizer tungo mubazi okutsereka uburwere bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato wakureba ningo katekateka ngo muntu ayino uburwere bwa mpox tera hanamba etari yo kushashora sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha ahamukutugwa your report ahari 85 not obutumo no kureterwa ministry y'amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Eriizooba nziza kutayira ekyalo muviti butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Muvit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutamba endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezindi.
Kundeka mwana wanje hata bakuguba mufti bakabita mushipa kimwe enganda zona zikaseranda hamwe kushara Mbabazi yebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga mavitable jerry aloe vera ningashe avocado papaya Move okweyesiga izooba lyona. Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185 *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165 *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners. Omakuru agebyemzano omunyakenya Samanfora eriizooba yayoreka omutindo mulungi omumpaka z'emmotoka eza Pearl of Africa Uganda Rally bwanyuma y'okusinga abandi abavugi obi abanaavuga nabo omumpaka ezetabirwamu n'abanya-Uganda. Empaka ezi zitandikira izooba lya nyo mwebazyo kandi nizija kuhendera nyenshakare. Omunyakenya Samanfora eriizooba yayongera koreka obukoryo bw'ekika ky'ahaiguru obwamuraza ahaiguru y'orukarra rw'abandi bavugi abari ahakwayanura empaka eza Pearl of Africa Uganda Rally ezitebekanisiibwe omuri Mbarra hamwe na district ya Kiruhura. Vororo kuvuga emotoka y'ekika kya Skoda Fabia yasinga stage zona ezavugwa eriizooba otire muno okuvuga ko kwetorora ekishayi okwaba hari omwesi gwa resort Kibega omu district ya Kiruhura. Ogwa harukarra akuratirwa omunyakenya mutahi we Keran Patel kandi omunya-Uganda Yasin Nasa we yarara omu kyakashatu. George Mike Mukura ari omu kyakana. Rero we Susan Muwonge omukazi wenka oyitabira omu mpaka ezi nawe akizirimu. Empaka ezi zitandikire nyamwebazyo nezo kuhendera nyenshakare abavugi barikuritanira stages 8 ezirimu oburingwa bwa kilomita 135 n'obutonyeza 22. Abaryaha kujya kuza Pearl of Africa abantu abaryaha kushubura kukuba abareta ibyo kunywa abateka abareta ibyo mukono. Ram ahabwa TV West AGACENCWIRE. Wabare Edwin Ram kandi nuko twahindira tuti amakuru AGACENCWIRE wanaga kusiona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand twenda kwendeza weekend nunji agandi gategereza nyenshakare shahibiri ezo mwebazyo mu makuru AGACENCWIRE otarga TV West. Emeto y'amakuru ne kukibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomesebwa bakugu kandi baheba omugisha kwekwatira mu bibari kwega. Omugacencwire kireki mukuru w'ihanga ashabire bakuru b'amahe okwe hari by'obutegetsi bw'enganda n'amadini muri Kampala. Some people, actually most of the political leaders, thought that politics should be for identity groups.
Minister Esther Anyakunda Vinya yashaba abakazi okurwanisa obutabanguko bw'omu maka. The only land that your father left for you when he died, and then a money lender is coming to tell you, give me a land title as a mortgage. Okuhati sente n'amezi genumi kutungwire omutindo gw'ente z'amate omu Kabarore. Nte starting ningasi erukukamwa mpora yebani kamarta 85. Twatanisa okurinda enjiri ya papa omusya okurinda obusinje mu nsi yona abikiriza abasha b'omuri Rubaga. Emeto y'amakuru yabane kushyibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Java Nancy n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomesebwa abakugu kandi baheba omugisha kwekwatira mu bibari kwega. Shaaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call on the MTN app. Ukumbereba ne kushyibwaho. Chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited. Atina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshi ko. Program okumbireba Tina Events abantu bobonka abine mega tent akabasa kukora omajenyi bakakwa decoration bakakwa entebe silver gold and plastic bakakwereza carpet bakakwereza platform standby generator ayi amatara ga chandelier bakakwereza tent ezirimuhe air condition nabwecho Mbaguta Street, Central Market Building, room number 17 in Mbarara City. Chituzi drink necho kunywa chirungi munonga abokuba government kabikiriza bahereze byo kunywa byona ebakwenda abokuba kashanga tine ekirimu ekikubasa kuteganisa amagara gomuntu akacupa nsiringi 10. Abana bitu omunsomu tubatwira side emwe. Yes, tubatwire side emwe. No sanga omwana akargo mpiwa nabo kubanza mpaka university. D1, A1, kubuza life na scoring zinga. No omubuntu. In the life exams na scoring zinga. Hariya D1 hariyo mu A. Nabwecho oinoma ashwerwo mushija atine magezi ga classroom. Konko mushija ina magezi genza harwo mushija na makoronda center mushija ina micumirungi mushija konka ebibya ebyishomero tarabigire munonga. Omukazi wa omushiki wawo gwe naza kureba kubalansinga no mushija ogwe. Yesu mshaka shoma konka tara akatine magezi aga class nkago mushogo nabwecho mwino kureba ngo abana bitu ba balancing omwana ine D1 owarigiro mcho kubanza nabo kubanza omwana wo mu Chakaika University atakubasa kugoya buru